Nato tariki 10 Mutarama 2026 witabirwa n'abarimo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo rwego ngarambe perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Shemangoga Fabrice ndetse n'abayobozi b'amakipe ku mpande zombi. Wa mugani w'umunyarwanda ngo rwego ubutwari muratabarana n'uyu munsi nawo niko byari bimeze. APRFC abakinnyi bayo binjiye muri stade Amahoro muri bisi nshya ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwari bwakoze ibishoboka byose abakinnyi bayo baza muri bisi. Uretse kuba byari derby, impande zombi zifuzaga gutwara amafaranga n'igikombe. Wari umukino w'ijana na karindwi amakipe yombi yari agiye guhuramo. Umutozo wa Rayon Sport Bruno Ferry nibwo bwa mbere yagiye guhura na APRFC. Abariyo binjiye mu kibuga n'intwaro zabo 6 bayirukaga kugura. Bari barangajwe imbere na Kwizera Olivier, umutoza Tarebu we impinduka yari yakoze nimwe ku ikipe yaherukaga gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Ruboneka yari yagiye mu basimbura, Memeri Dawo ajya mu kibuga abanza mu kibuga. Saa 12:30 Celestine watangije umukino. Stade Amahoro yari yakubise yuzuye. Ikipe y'ingabo z'igihugu niyatangiye neza umukino erekanye neza mu kibuga mwagati. Ikipe yakomeje gukina neza. Munota 15 yashoboraga gufungura izamu ku ishoti ryatewe na Memeri Dawo. Kwizera Olivier arikuramo umupira usanga Mugisha Gilbert nawe uteye ujya hejuru y'izamu. Nyuma y'iminota 3 APRFC yafunga amazamu ku mpira umunyezamu Kwizera Olivier yafashe nabi ariko kamucika warutewe neza na Mugisha Gilbert. William Togwi wari uraho hafi na umupira ahita utera mu izamu. Arawusura imereza Minota 30 y'umukino APRFC yakomeje gukina neza irusha cyane ikipe ya Rayon Sport yagorwaga no guhererekanya neza umupira mu kibuga mwagati. Ku minota 43 APRFC yatsinze igitego cya kabiri kinjijwe neza na Ronald Sekiganda n'umutwe ku mupira wahinduwe neza mu ruga rw'amahina na Memeri Dawo. Satimberoso Sekiganda kirimo Sekiganda. Igice cya mbere cyarangiye APRFC itsinze Rayon Sport ibitego biri ku busa, ariko kandi abakunzi b'ikipe ya APRFC bakubitaga agatoki ku kandi bifuza yuko ekipe igomba kunyagira indi. Mu gice cya kabiri APRFC yakomeje guhererekanya neza ndetse ku minota 55 yashoboraga kubona igitego cya gatatu ku mupira Memeri Dawo yahaye Sheikh Jibril Watara ateye ishoti umunyezamu Kwizera Olivier awukuramo. Ku minota 65 Rayon Sport yakangutse itangira guhererekanya neza umupira ndetse isatira neza muri ikipe ya APRFC. Ku minota 70 APRFC yatsinze igitego cya gatatu ku mupira Dauda Yusifo yateye Yannick Bangara arawugarura. Dauda arawusubirana akomereza mu ruga rw'amahina kugeza robye umunyezamu Kwizera Olivier. Arayitanga Dauda aracyabacenga. Daudo imbere y'izamu kirajyamo cyagezemo Iminota 10 ya nyuma y'umukino yihariwe n'ikipe ya Rayon Sport yageragezaga kugabanya ikinyuranyo cy'ibitego binyuze mu bakinnyi barimo Ishimwe Fiston wateye ishoti rikomeye, umuzamu Ishimwe Pierre arishyira muri koroneri. Umusifuzi wa kane yongeyeho iminota 5 y'inyongera. Ku munota wa 3 w'inyongera Rayon Sport yabonye igitego cy'impozamarira kinjijwe na Ndikumana Sumani ku mupira mwiza Imana Yves yamuhinduriye nawe awukoza ku kirenge uruhukira mu ncundura. Habimana Yves imberezo Kumana. Ku munota wa 5 w'inyongera APRFC yabonye igitego cya kane ku mupira Ruboneka Jean Bosco yinjanye mu ruga rw'amahina acenga Kwizera Olivier agwa hasi awuhinduye Mamadusi nawe awushyira mu izamu. Kwa Ruboneka imbere y'izo haragucenga imbere y'izo kirajyamo
Lucy Piara. Umukino warangiye APR FC itsinze Rayon Sport ibitego no kuri kimwe yegukana igikombe kiruta ibindi mu Rwanda cya 2025. Nyuma y'uyu mukino Abariyo harimo n'umwe wajyanywe kwa muganga kubera kutakira ibivuye mu mukino. Bamwe muri bo ntacyo bari bafite cyo kuvuga. Mutaziranye ngo muze mukoki reba Olivier Kwizera abaza iminsi 3 i Kigali Brique Paverizira mvuga ikibabwe iki si ikibazo cya tekinike y'umutoza gusa, ahubwo ikibazo ni abakinnyi ubwabo batamenyeranye. Uriya mutoza yafashe abakinnyi bashyashya babandi yizaniye, yirengagiza ko Rayon Sport yari ifite abandi bakinnyi b'abahanga. Dufite Abedi, dufite Tambwe, ni abantu bari bamenyereye derby ya hano mu Rwanda, barazi ukuntu abantu bakina. Bruno Ferri wanyagiwe bwa mbere muri derby ngo hari byo atigeze akunda ku bakinnyi be. There's some few things that I really didn't like this evening. I saw some behavior who are not hari imyitwarire nigize nkunda muri uyu mugoroba. Hari imyitwarire nabonye itari y'abakinnyi b'abanyamwuga, ntago nabikunze rwose. Hari ibyemezo ngomba gufata kuko hari ibyo ntakwiriye kwihanganira mu myitwarire nabonye. Buriya iyo ukina umupira w'amaguru ni umukino wo gukorera hamwe ufatanye n'abandi, bivuze ko ukinana n'ikipe yawe, ntabwo ukina ku giti cyawe. Rero ntabwo nshaka imyitwarire nk'iyo. When you play football is a collective game, so it means that you are partners. It means that you play for your team and you don't play for yourself. So I don't want this kind of behavior. Abo barabariyo kurande rw'abakunze ikipe ya APR FC ngo n'ubundi bari baburiye Abariyo. naje ntango ubutumwa kari bitego retsinze bitatu nongeye nyisubira bibiri rero ko umunsi ugomba kuba bigeye. Uyu mwaka igihe cyose ubu ndayifite, ntabwo izongera gukoraho umunsi ku munsi, nzayikubita iminsi yose kabisa. Umugabo yagusubiriye inshuro imwe ebyiri eshatu mu rugo rwawe, uri umugabo ushaka ibigwi ukabibura, ugize kwambuka uhetse guhekwa biranga ugeze Umutoza Taribo watwaye igikombe cye cya mbere muri APR FC ngo yizeye ko n'ibindi bigiye kuza ari byinshi. Je suis très content parce que Ndishimye cyane kuko nicyo gikombe cya mbere ntwaye muri APR. Nizeye ko atari icya nyuma, ubu bisa nkaho tugiye kubyibagirwa guhera ejo. Gusa birakwiye ko twishima, gusa twe turi abanyamwuga tugiye gutangira gutegura umukino dufite kuwa gatatu kuko ubu nibwo shampiyona itangiye. Turimo kurushwa amanota 3, dufite imikino 2 y'ibirarane, dukeneye gutsinda iyo mikino yombi ngo tujye ku mwanya wacu. Ikipe y'ingabo z'igihugu yaherukaga kwegukana iki gikombe kiruta ibindi muri 2018 itsinda Mukura Victory Sport itegura ku busa mu karere ka Rubavu. APR yahawe miliyoni 20 mu gihe ikipe ya Rayon Sport ya kabiri yahawe miliyoni 10.